Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel keluarga kami. Aku hari ini mau makan capcay guys. Wow, isi Ala-ala. sosis, pentol, wis pokok capcay wis intine wis. Yo tak mangan sik, tak warno. Oh, sosis guys. Sik coba ke. Sing penting ku sayur ya. Wow, mantap. Terus kuah nah mana nah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dah. Mantap guys. Bojoku pinter kok. Ono sop-sopan gak dikai sop-sopan kecap je. Enak. Mantap. Ono sih saya pentol dodolan guys. Karo sosis. Mantap. Tuku sakmene yo gak oleh 20.000. Paling 50 juta. Iki bondo 5.000 guys. Kayak pentol ya. Pentol dodolan guys. Aku dodolan pentol guys. Kapan-kapan tutupno dodolan guys. Mantap. Sosisnya. Tak kayak sambal mang sekolah itu. Anak-anakku ndeloki sosis tok. Antek no sosis wis. Sayurannya. Kayak ibu-ibu di rumah. Sing anake gak seneng mam sayur, masak dong ini. Doyan sayur. Anak kowe doyan. Tambahno sosis, ayam, dan udang kayak udang. Enak. Wis ta. Mantuk sop-sopan guys. Kali titik lah. Enak ini. Enak aku mangannya cepet. Mantap. Nikmat mana yang kau dustakan? Tanganku iki loro guys, ning kiri. Mbok apa ora iso digerakno. Salah turu paling. Mantap. Habis baru kali ini ya video sampai entek segoe. Iki sik akeh kena gawe keluargaku, gawe anak-anakku. Sampai gini ya guys. Nek kon seneng ambil video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Terus dukung channel ini biar berkembang. Dadah, assalamualaikum.